Abantu 52 okurwa mu district 5 omuchanga cha Ankole agari mu Mbarara district, Mbarara city, Rwampara, Ibanda hamwe na Kiruhura nibo batunga ebyapa byabo bwa hati and interests in a systematic manner and be issued with land titles. The program has been ongoing and was earlier on implemented in Mbarara, Rwampara and Ibanda districts. Minister n'abakoba yayongera yaashaba abantu obutaguza byapa byabo omu mabanka hamwe na za kafuna. And you run to the bank or a money lender to get money. First do a chibalo, which Mzee normally talks about. A chibalo to see whether what you want to invest in the loan will be value addition or you will be in position to make even ends meet. Abebembezi basima minister n'abakoba okoresa je ofisi ye okuyamba omuntu wa burijo kandi bamushaba okukwata abakozi abari kucupura ebyapa by'abantu omu ofisi geby'amataka kandi yabagarukamu. Mwenda nimwe kutura abashanga yabarukagira ebinde bintu muri rahangana n'abareba. Rahangana kwa n'abareba ecyapa ntujya kukuratariza tugire mukonge cyawe kikaza mu nshobi. Abari kushereka ebyapa biriye bukuru then bakakora ebisya bikabitungamira ningira ngo abo bono bocemeye kuba tutandikira kuba ebyapa nibuza kuba biriye byanyu emyaka yona abo kuba kuza kutunga ecyapa umwana ushashara miliyoni 3 wo mu 5 konka hatu no shashara y'emitwaro 8 ejo program naye kurenga oyereme ufita y'emitwaro 8. President Museveni akataho programu yo kwereza abantu ebyapa byabusha ahansi ya Slack na USMID bwanyuma yo bwitane no bushuma bw'amataka okukanyo mu ihanga konka baratunje byapebi no burigo nkuru kubasa kushashura umushoro gw'ecyapa omu URA oguru kwingana emitwaro 8 yonka nde Evans Taremwa abwa TV West Agacencwire.